Nakon 2006. godine i 12 utakmica koje su sadržale 10 pobjeda Partizana i 2 remija, OFK Beograd je došao do pobjede u Humskoj rezultatom 2:1 u okviru 25. kola Mocerbet Super Lige Srbije. Dobrodošli na analizu, odnosno pregled same utakmice. Moje ime je Dušan, vi ste na kanalu Dušan Football Mix, pa bih vas pozvao da ostavite like na ovom videu ako vam se dopadne moj pregled, pretplatite se na moj kanal, uključite zvonce da vam dolazilo obavještenje za budući sadržaj i pišite utiske o ovom debiju, odnosno porazu Damira Čakara na debiju kao trenera Partizana. Počet ćemo kao i uvek od startnih postava i jedne i druge ekipe. Što se tiče Partizana, povratak na formaciju sa 4 fudbalera u zadnjoj liniji. Na golu je bio Milošević, u odbrani Petrović i Roganović po bokovima, u centru Mitrović i Simić, ispred njih Ugrešić i Dragović po bokovima, Kostić i Sek. Vukotić je otišao na poziciju ofenzivnog veznog, nije bio dakle na krilu danas, makar ne u prvom poluvremenu, a u špicu je bio Andrej Kostić. Dakle, tu su bile određene promjene u poređenju sa tim mečem sa Crvenom zvezdom. Dakle, Ugrešić je u postavi bio umjesto Stefana Milića, a Zdjelar zbog povrede nije mogao da igra danas i tu je bio Bogan Kostić, ne naravno na istoj poziciji, ali objasnili smo već detaljnije sve. Kada govorimo o samom meču i dešavanjima na istom, šta je bilo? Dakle, na početku Partizan je solidno zaista ušao u utakmicu. Crno-beli su pripretili već u 4. minutu preko Milana Vukotića, koji je glavom imao zaista odličnu šansu gotovo iz peterca ekipe OFK Beograda, pravog golmana domaćeg, odnosno gostujućeg tima, i asistirao mu je tada Sek. Sek koji, osvrnut ću se malo detaljnije na njega danas, imao je odlične momente i u prvom poluvremenu sve što je Partizan iskreirao je preko njega. Dakle, njegovi pasovi u prostor za Kostića, njegovi centaršutevi, pretili su OFK Beogradu i da njega ne bi bilo, Partizan ne bi bukvalno ništa stvorio u tom delu susreta. OFK Beograd je tek nakon gola Partizana malo živnuo. A kada je bio gol Partizana? U 21. minutu. Vrlo brzo je protrčao po desnoj strani Sek, spoljnom uposlio Andreja Kostića, koji je iz prve udarcem kroz noge provukao loptu golmana Popoviću i svojim 10. golom u sezoni donio ekipi Partizana vođstva na ovom susretu. I tek tada je OFK Beograd malo aktivnije počeo da boravi na polovini ekipe Partizana, ali bez stvaranja nekih ozbiljnijih prilika. Partizan je imao više kornera, bio dominantni tim, ali crno-beli su imali još jednu šansu preko Kostića da dođu do gola. Opet ga je Sek uposlio, međutim, šta se dešava u samom finišu? Isto što i na meču sa Crvenom zvezdom. Dakle, Partizan korektno imao to prvo poluvreme, manje ili više protiv Crvene zvezde, ali evo, i sada protiv OFK Beograda prima meč u finišu tog dela susreta. I to kakav gol? Dakle, do Rodića je došla lopta van kaznenog prostora, on je imao dovoljno vremena da se namesti, dovoljno prostora i šutira levom nogom zaista sjajno. Sek mu nije izašao u blok koji je tamo nahvaljen bio u prethodnom periodu. Šta se dešava? Poluvreme 1:1. Na poluvremenu ulazi Gas Zahid u ekipi Partizana. Posle jako dugo vremena Zahid na terenu. Čakar je u konferenciji, odnosno na konferenciji za medije pred meč sa ekipom OFK Beograda rekao da je vratio na svoju inicijativu Zahida, jer mu je bilo žao da više igrač bude odvojen. Dakle, bilo je priče zašto je Zahid vraćen, da li zbog monitoringa, ali evo, Čakar je rekao svoju verziju priče. Zahid imao je jedno zaista upotrebljivo dodavanje ka Kostiću koje ovaj nije mogao da iskoristi, nije uspio da materializuje i u prvim tim minutima je zaista solidan bio Zahid na terenu. Posle, kako je odmicala utakmica, kako je OFK Beograd bio sve ofanzivniji, sve više kontrolisao dešavanja na terenu, tako se i on, kao i ostali igrači Partizana, manje primećivao. OFK Beograd od samog početka, dakle, korner, odmah šansa udara s glavom, Milošević uspeva da odbrani i dešavalo se čak, sredinom drugog poluvremena da Partizan bukvalno ne može da dođe do posljeda. Dakle, dodaju se igrači OFK Beograda, gotovo pola minuta nekih igrači Partizana ne mogu da pipnu loptu. Prosto OFK Beograd je bio mnogo bolji rival u tom drugom poluvremenu i bez obzira što nije stvorio mnogo konkretnih šansi, opet je bio tim koji je više napadao. A Partizan je pripretio prvi put u drugom poluvremenu preko Zahida. Zahid je imao zaista veliku šansu. 76 minuta odbila se lopta do njega, desnom je šutirao,
tik pored stative, odnosno pored desne stative je otišla lopta. Da je tada Partizan dao gol, došao bi do vođstva. Ovako suprotno se nešto apsolutno desilo. Još jednu šansu imao Partizan preko Poltera. To su ti bili minuti kada je Partizan mogao da uprkos slabijoj igri u poređenju na prvo poluvreme dođe do tog drugog gola. Nije bio slučaj takav i šta se dešava? Dešava se to da je OFK Beograd došao do gola u samom finišu utakmice. Centrošut igrača koji je ušao sa klupe, sa leve strane, Polter igra loptom i pa gotovo asistira Rodiću. Mislim, nije naravno to bila namjera nemačkog napadača, ali lopta dolazi do Rodića, glavom upućuje Rodić udarac, Milošević rukom do prečke, lopta udara u liniju i da li je onda prešla gol liniju? Nismo dobili podatak. Pomoćni sudija je mahao, uglavnom gol je priznat. Ostaje znak pitanja iznad tog gola. Zašto? Nismo dobili grafičku potvrdu da je lopta zaista prešla gol liniju, a s druge strane ni VAR se nije oglasio. Ako je VAR uopšte nadležan za to, ali nema ni gol linije, odnosno same tehnologije u ovom šampionatu Srbije, tako da taj gol, da li bio regularan, nadam se da ćemo dobiti neke podatke, neke druge uglove za razliku od onih koji su dati u TV prenosu. Šta ovo znači za Partizan? Partizan sada ostaje na svoti od 53 osvojena boda, ovo je 6. poraz kluba iz Humske, isto toliko ima i Vojvodina koja je 4 poena ostala iza Partizana. Ovo je Partizanu bio dobar moment da se odvoje od Vojvodine, s obzirom da u sljedećem kolu upravo ide u Novi Sad. Vojvodina 2 poraza za redom imaju, izgubili su od Železničara, pre toga su poraženi od Novog Pazara, u lošijoj su formi nešto, ali evo i Partizan je danas kiksnuo, slovno možemo reći. OFK Beograd sa druge strane ušao je u play-off i vrlo moguće da će opet ići, odnosno igrati protiv kluba iz Humske u nastavku šampionata. Partizan 4. put uzastopno prima gol u utakmicama takmičarskog tipa. Jedini put u ovoj polusezoni to nije bio slučaj u prvom kolu, odnosno 21. protiv ekipe Radničkog iz Niša i prekida pozitivan niz protiv OFK Beograda koji je glasio 3 meča bez poraza. Takođe, OFK Beograd jeste nastavio da negativan niz koji glasi 20 utakmica za redom u kojem su primili gol, ali zato su posle 20 godina gotovo uspeli da pobede ekipu Partizana u Humskoj. Šta sledi dalje? Rekao sam već, narednog vikenda Partizan protiv Vojvodine u Novom Sadu, gdje će definitivno atmosfera biti onako ne baš prijateljski nastrojena, odnosno bit će jasno igrači Vojvodine dosta motivisani posle ovih nekih loših rezultata. Čakarov prvi poraz, pa me pišite to i utiske o tom aspektu. Tako da kada govorimo o ovom videu, zaista ne bih više dužio. Hvala vam na pažnji i ako Bog da, uskoro se družimo na novom sadržaju na YouTube kanalu Dušan Fudbal Mix. Do sada, sportski pozdrav i hvala vam na pažnji.